twakutangira program y'itishengero ekireki ndi Boaz tumwesije nko butosha elizoba nebiro bitano byo kwezi okwakana umwaka gw'2024 andi twakirwa n'umurundi aba program y'itishengero studios nyine omukuru kada Mchunguzi Geoffrey RDC wantungamo nyine omukuru Honorato Muhanguzi na Plida na ikoriso mutawani Mbaromu nyine umwami turi nawe John na Ruga Busongora na agera inaremu aheru tegerezeyo umukuru w'entebe ya gatanu wa district ya Kiruhura umwami Dano mukago rutetebi irizanza kuwetegereza enshonga y'imbalira rengo rwehangariona kanangu na nembarira omuza government sebyanga imirundi mingi no abantu bagira ngo buhereza tubukubahika kurungi konka twebuzo buhereza no buranka hi twabatuine budget kiri ekikwato icyo kupemeraho ebituru kwenda gukora ne sente zishemeye kurundana mwe tugira ngo ikizubu tugire ngo sente ninke na priorities okutukora tanse ebituru kwenda no hari oburemezi so nho turabente uhere ikiganiro cy'ikireki okoroga hati mpaka 5 eziciro RDC twakwashira abantu bahenda muzi yebare munonga moderator wito murungi Bowazi wa Mongolia kandi nyenda kubanza kusima bakama ba television na management hamwe no kuhabwa umugisha bwo kugira ngo tushobora nshonga zo kwata nko yihanga nanye nkashanganira umwe muri yabo I cannot take it for granted kandi nyenda kusima n'aba Radio 5 abagikurikirize bona abo kuba nacyo ni kikuru umukwane bitekateko okay Honorato twakwakira Plida yebare mnongo mutebe kanisa amazina nirakana banyata Muhanguzi Honorato ndiyo mushaho umunyabukanga namwene aganuguma guru niyo ndukuruga na cero kunduku wirukango mbi amataka hata naragayo naza cyaro kuro mu gurusi konka cinto cyo bakweta budget ni abantu batego kutu bacetegereze je munonga aho kwatubura umuntu ngo nayitegereza budget nora konsindikire message wanjye oti kantu zagamba budget na kujantiwe mutindi economist konka ito bakajya ngo baro yantumanya byona konka mbwene imu mutega mato okay tona John abantu bahenda muzi umusibire kurungi bakutorora na bakuturiza ndigentura nawe kandi mpagira National Resistance Movement chairman wayo President General Yoweri Kaguta Museveni kandi ngareka mpagira na Patriotic League of Uganda okay Patriotic League of Uganda ejo ni civil organization kandi nekole mirumo taliemo nemo ni shima abantu ne bitongore na companies abejumbire kusajika okwiruka kukwijuka amazaro agakabaka wa Uganda ahabo kuba cause niyo nkuru muno cause yo kurwanasa sirimu ningira ngo really na gand nezin traditional institutions zorora abo kuba ikibariyo bakora mu rumo rwa government actually President Museveni we atandikire hururenu so kutunga habo kumuyamba ikirungi muno national chairman wa party nga movement today yitunga abanari mutwatwara miliyoni 50 haje atibuze Patriotic League of Uganda na yesterday etwiriye sente nazo zibe ziri nyingi muno so ketarmu iPod yekazi so sima n'abandi bantu nupu na yekajayo kandi na message yakaticiro yo kugira ngo abantu bona irrespective of where you come from really cyo kirunjo hiro habine message ya yesterday but one ya hire abantu ba Uganda ubyabeine kali amagwa na mpuga akabajira tubano be bafwe dala message ejo abantu buri umwe akagitafoko akagera tabona bagiro politics umpasonga za Uganda bazituraho kandi batwuri taina banda babukozeri ejo message na nguni nkuru ko bakatikire bire bakargeki taina today ana sinduka he speaks your language no today ana sima President Museveni ko bambigura habu mu Masaka agamba passionate ra habu
kubagamba PLU kuyamba kurekura abantu abasimo muramwa is more cooperative kumango kisanja kiriyo nchwa yeke mo kandi kisanje yo kwayiki no kwanga kirungi batangambire wano gamba oyatereze nshonga kandi tugumuzamo but most important na abanywana banje just briefly abanywana banje aba FDC ya Katonga abaliyo barabamu hatu basibira rukunjiri ijongo bebaruka bare nabo ndobasabira konka nsima government polisi bara DC amahe uko batambe kwasa ngo baturemesa hatu baba rukunjira hari abantu ga 35 kandi so katugare kache munwa tugare Sky TV irakari abantu olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika kyenva mmonaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kache emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka. Rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana, music, amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi. Yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka, Zuku Smart Plus aha mitwaro 16, Zuku Classic aha mitwaro 25, Zuku Premium amtware 355 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV yakuletera ekisya omuli burenge rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiiko zona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngo nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kake munonga kandi nitubasa kushanga buruhori iwe cyoine kukora tushikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri ne Primary School omururembo Mbarara ninga tuterere sumwezi Note mushanju 89 93 53 ashatu na mushanju. Naye muzeeyi kenenura omubiri obeere mu mbeera ennungi nga weenywera Sauda aloe vera drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli black seed n'ekigaji. Tuyina Sauda pineapple drink akolebwa mu nnaanasi ezaffe eza wano. Tuyina ne Utamo Miracle Sauda drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda drink kenenura omubiri. Amazina gange ndi Dr. Flavia Kabere, Academic Registrar Apex International University. Nimanyisa bazeire n'abaana n'abantu abatakwebaasa ngu Apex International University neho obuyambi bwa full bursary aha abaana boona n'abannayuganda boona. Nitushangwa aha Rubukoto eitaje rindi aha Rwakiso mwijo mugisha gutakahwireho. We are proud members of Apex International University. We welcome you all. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakutangira rugo n'umurundi omuprogramu yitu yishengero ekireki kokuna nagambire abakuru bari aha utatakakire ni chairman wa Kiruhura umwamdani mukago rutetebya
mbeno byatwika nawe katumuhereza umugisha atoramse ucyamana twakwakira ayebare moderator abaturikize mwena n'abari kutureba nabo nashanga mu studio batayi banje kandi banywana banje nimbaramutse kandi nimbatangira mu program mwegi no kugambira abantu abari yahera abatari yaha ngo mututege amatuganyu mututege amisho murebe twabaretera ebikwaterene nembarira na manifesto ahabwenje bitakutebwa mu nkora ningabo ikintu birema cyema nakadakika kamwe abantu uriyo no bajema cyuhura ba yellow fever icyo kubanza batserika twubagina noreba ninshana nacyo ito tutandikire and district yitu ne performing aje immunization ngira ngo ikintu cyo tukubera abo kubanza mu ihanga umuhereza services so turiyo maka ntuza kugikora ntuza kutunga more than 100% kandi nkomwe bembezi niyo nagemisi abo kuba yellow fever ningasho mushirira gwa rukaka aha abantu igana kwabakwata 50 bafa okay and uko tari ya join nibwa mu bya kugamiro mwana nyenda garikirimo jo kano kama cyara ukamwana wakora niduke ayarebe kukunye ukamuhabara mwakora iki zina rekiki namuhawiri mbona bwiri bire no sote ibindi akabyanga nkamugera ngo ajye Kampala nkamugera ngo ajye Kampala aryo mu karuru ka roko uko bwira n'ubuntu nibera mwana kagana ngo mayisemba wa MP nikuko kamba ufio karuru ka Kampala kujyo mpalame akaruru ka loko akarekera abandi akarekera abantu abakusana nabo nibwo namugizire cyabona bataya junior ina kusasira nguko runaka rutugume jone yaramwigiye ko ngatinza kuzamuhaje no abantu babuciro nyo aharebo ya dani no wara yesa katandikiro mu bwa kansara na yaja na habwa yaba na district speaker kunga yo muntu wabuciro kujya kumutsimbira amaju kumusaba karuru kujya kora kumwesengereza ejo nyowe twira nabatwicaranize nabo nyowe nyine ntwiga nabandi egire gutingiroho omundu banu okujya mu parliament ndijayo ngabara mu and MP kongo wataragira mu karuru RDC yes sir so uri mu jokiro wa president tunga muri mu district ziba ku sereka yero film yeah ati some simple comment on that actually owakitina samukago kuyanagamba kirubura kwebembera nguma ni musasa rawo kubitwe ntunga muri this time mutegereze results itwe kiri on record heine aha abantu bitu abari kugema abantu ba Uganda kurugama akaguma kucyana yakankaga ahitwabwine ene challenge kandi abo kugira ngo ntwatana na Tanzania na Rwanda ikimanyisa ngo tsakureze 100% akwa nabo akutura nabo bari kunwe nabo ntsakubahereza ubuhereza so nenda kusima abanyantunga mubona nsime na district zone zo twafukira ikintu eki district 5 na 3 kandi ari ikibuzo cyo kugera kubuza ata uwita mwena abasasire n'abakurgama yakankagarara higiro babuza ngwito mwaturikirake konka amanga the things abashikira myaka ejo batakitambara munonga kwirukanga uko nakuriya so certain strategically batambara abakira active mu kwetororins abari bagendera akwara na programs zindi za government izikubasa kuba bangira umuringo gume no gundi ebero byahwere ndigira rusha so ntakagira ingatsiga nateza kakatwako kandi bampabwire ngo akanatereze na kamara so umuntu akara atunge kona kakatukamwe na kamara mpaka bwaro bw'umunsi aba yatsarike umushwijo gwa rakaka kurugo yakateza kwitse harfera atagarike kabuga watereza kakatuka hero figo tenga katereze abo kubatindi omumba kwetagisa kateza nubagamba kurugama akagume kuzarenga urekereza umwaka gw'2021 nkazara umwana haza nashanga ndukompera dukumutwara India
kada n'obwijwa mwana wanje akaine ebintu abibera mutima tukatwarwa omu karuhuko k'eisinjiro nabakomperere kumutwara India kimwe mu bintu ebi babiire mbakushaba kuza kurubata aha kishaayi ky'enyonyi ni immunization card ya yellow fever mwe nanye nakateeza obwe nayambuka obwe mwene bakadoba emberingita abo nokugira ngu nibwe bamweta Tanzania norakateza kuza Tanzania nkanyonka kateza ndikuza India so tine bracket yabo ababembe tagisa kuteza ekyo nkacambuka kare hati ora burre John taka katereza tinere yoboba bwo kwebire Ndoje Kongo nazaya Kongo sitakwa mtongo shaka abana atere bishaka hari yakwaba yambutse Dana Malaysia ninja indine na ndine na yitage egar tine checkpoint narabaho kwi ukari kare dekatu tanishira inyana kutandika niwe John mtu wambuza hilo fuba bakanga kanga why do you allow to be intimidated waje miss nyoka jamisa 2024 yes that was 15 years ago so myth z'abantu bine byona talumu kalumu kona that vaccine is safe and efficient na nyowe actually nyowe kugira na nyongo nkakajemesa kuenda nalo mu program ya government kakajemesa kuba I had some travel kana asanga ngu it is a requirement konka kwihangajemesa haro cyone cyarambeireho because of that so abantu bugende mujemese kuba usanga ngu harohe ndwara kwata nkube kwata abantu babiri omwe nafa it should scare you enough to do that na ni sabanga amba kigambo cha myth hati ebishube by'abantu bine abantu nabateka nguwe ecyondizo ya mugambera nkikire cy'abashaha babishomera eje mbazi nebe tested international testingirwe amahanga geteri hati wano jangu omwe abazungu nibenda kutuhezaho bamba benda nababitira umwanya bagusindika nko mwisi yo mugwisi amufa mugerase ngo kutukurambagira abisirael na naba Palestine so mwe n'abantu ebintu ebyo mwe bagume babireke obwa bisonyo kandi ukora na vision group ndi munyamahurire wa mani batanu ko kwandikise ndangamuntu konka wiziko mbakada shemoku abantu abakwasire ngo bote bakubabana ngo nabe dino bane yaci but final ahitwahika abo kushomesa kwa abakozi ba government na nabebembezi babantu buri muntu asangire ngo ndangamuntu n'ikintu cy'kwetagisa with essential babari mnonga maybe akantu kake ngo kuba kutushaba kandi ibakutsirikireho rukaka wanoza hero naba rukwijo wito nabwo tujye bashaba so kirya international level kamutayi banje kuyanaga kandi kantu kake kono jangu eba kujya manyana benda kutwita kazi bazasoda kabiri kumwe bende tugakabe embazi yo nitumera tugiho wabo kono jangu bine chance Nito umuntu waburi churu umuntu waburi churu ine mukamba mukaga nuba wenda kwita ngo kutwari kino one mitumbe ebiri one half acre ngo bakwita muzungu na ine abazungu bine so many things to think about bajya kwita umuntu waburi churu kasamba rudongo to ine serpa mu nkito ngo bajya kwita tandi cyo muramu kundi jo n'abantu bitu bahishiti no kiza but studio buje abazungu benda abazungu bapjageti jo n'abantu bitu bahishiti jo please abantu bitu bahishiti aya musore ugamba bazima abantu bitu bahishiti John tuza kuvuga abantu bitu kakwicereza aya musore reka tareke ecyatureta John nyenda kutanakaniye bashoma budget barengere budget mu parliament tegashomero bajyanjwire no mu local governments ahinye bamazire kwanjura realistically speaking omuntu arkwisiga budget nabahikirata kanaya habankaye we bari muno embalira yihanga where is that person right and where is that person misled embalira yihanga ne projection yokoreka ihanga ko kuratasha no kuraturucha
omu mwaka gw'ebyensimbi omwaka gw'ebyensimbi ogwito gwa Uganda nogutana na kalenda ya nogutandika kyabanza kwa musanzu guha 31 kwa mukaga so omumezi agata ka 3 embalire ndi neja kuba netandika kuja omunkora budget eno y'abantu babulikiro kandi for now obucweka 52 mbuja kuba mburga musoroleze bwa URA a trillion 5.8 nese ritahimbirwa mu mukoti no basokusaraho obuhwezo now embalire eno nerega mu bantu ki kandi embalire eno neije yambeta omuntu wabulikiro haloho argument y'abantu bingi bakukira kukozesa ngu omusoro gwa kubeguru murungi ngu konka nugukora ki government ebintu ebingi bisemiri kukora obwiro bwingi nebikora ohireho ekintu kimwe ekyokurwanisa enguzi nicyo kicyangire konka obwiro bwingi ebintu bisemiri kuba nekora kandi nekosa sente zo muhu musoro esente zene zikosa ebintu ebyo neba number 1 nkusasura abakozi bayo abakozi ba government at least by and large no baramba tunga kasente kake konka kasente akono bakatunga kandi abenji bakatungira ombwire na district sezimwe zirumwe ebizibu nkaruwero abasomesa ba secondary bakasaswirwe obuzibu bwine kawo na group ye sente ha district bakasitunga number 2 ni sente amene ne bintu bikwatereine no kulindi ihanga na national security kandi ihanga ya msasende zanjo omusoro okumekinga shwangu lya abalindi abukuba okulinda kuno kwa abantu n'ebintu byabo toso kukorotine sente kandi sente zino zirugo muri wo omusoro number 3 nikukora aha production na productivity production na productivity haloho productivity bintu kabisa infrastructure na libengude na byamasanyarazi na amezi ebintu bino government obwiro bwingi nebikoraho ekizibu kiri ha bitwara bwiraki kandi bitwara sente ki abo kuba projects ezindi nizimara ubwira buringwa zitakabeire implemented nubagihe myaka 3 emara mukaga konka nubakozesa sente nabo stilizo mu musoro okwana ubuswanze rega heru nibaze zo mu musoro okwana warasasura amabanja ako eije garike kora ha social services ezerumu ebya marwaro nali bya health ebirumu ebya masomero ebirumu na ebinde bya social economic transformation ka sente za PDM sente za myoge za baguruse n'ezindi now ebi government ni kora omuntu wabulikiro yakubire na yenda ngo hagera ecyahindukamu aha bintu ebi bindi byone bino bukora konka omwana oyamazire university 10 years ago University of Uganda na soko jumara omwana na soko jumara relatively myaka 25 omwana na mara university oyajimazire 10 years ago 2014 hata ni myaka 35 omuntu wo gutaka planingire kuswera habukuba taku aninga na $2 takwaninga takutashye mitwaro musanzu tene mulimo isa kaguze kibanza kusomesa we yaguze kindi kusomesa mutowe kandi ashiyo nasomesa n'abandi hati budget kubebe tagendirire kuyambo engudo nibija kuzikora novuga kuruga hanu wano rabo mu certain road thingenda kuzigambaho mugira ngo nakora kubi for 2 hours osera moto kiye kurugo twechere bitoke bora completely even here completely ebora very good tama moto ka pe taro moto ka yona emotoke zimwe ziroho ngezikuruga kihura nizireta amate obuyano bica honka zikomo to tare kindi kintu kuvuga saa mukaga kuruga kaguta road kujya kazo noso kuvuga okakazo hataro motoke kuterire ngombe kurugo mwana ungalo korasa no bugana na nkegisenge baka specializing omusenzi now hati everyone atso kubikora Uganda twine ngude ezikulenge mitwaro mwenda n'ikicweka so ntuba ntwetagisa over 95 trillion kuzutamakinga zone which is not possible but no twakuzutamakinga zone buli village kagiri rwaro line city scan line abadokti 10 buli village kagira a secondary school line abasomesa 40 line laboratory abana bakuruga omu process yito abakuruga mu maka gate batatungire mirimo kasanga umwana nagarika no wise okusabayo upkeep osanga umwana nagambirishe ngo aguze hakibanza aje gukora nka maid aje gukora nka house boy kandi ne degree omahanga gabajungu
nitujya kuba ntwakivinga kike omusente zikwihomba omusoro twategeza ngo tuta strategic areas konka tutafire hagi because human resource yihanga yona niyo nkuru muntu kandi human resource in my view efirweho kuke ahabo kuba we are becoming successes zaitu ziriyo nizo tuletere bizu number 1 abana tukabaseruka bayanga kufa population yayongera omunsi yona turi ngo mu 11 fastest growing population 3.3 per annum by 2080 tujya turi miliyoni 10 kutosobora kugira abantu bani kandi hatalo program ukashanga ngo sente ntukizuto mu mahanda mu masanyarazi kandi abantu abana bihanga matine birumu it's a very big disaster bara mnonga segment yari kwa tunza kwitegereza budget then kijeta kikayitengesa ki kukora henyera hari gap chairman later on chairman mukago orebere mbanjura budget omukanso yawe billion 30 something billion 30 district team okay billion 30 and sisi tuli mu nsanzu ni first of all sente zone zitenda hendere mu sente nyinyi ne sente nje abo abantu bacura miliyoni 20 katangira muhendo gwa sente ibare bowazi esente zo billion 30 district ya Kiruhura na population yayo na coverage yayo ekwer kwingana ingira ngo ni sente kandi sente zenko ku honarewe yagamba tuzikwija zone umurundo gumwe cyo kubanza ari cyo bakweta local raised revenue ezitwetegekera itonga district obwiro bwinshi umushoro ukurw'umuntu umushoro ogutukushoroza ombantu bacyo ezi no shanga zikiri nkar 2.5 nikimanyisa ngo amana gaito har budget egi temengi kandi tutekwa tukwija kukora ebyetengo byitungo kubikwingana hariho sente ezuru kwija ezikurga omusenta Kampala ezikwije kugira ngo mugende mu mbeke Rekumburo secondary school ezi sente to kuzikwata kuzikoza sekindi kongejo project netekwa kuza aheri directed kuba eri hari sente yes then hariho na grants nziza kwija nazo zino murumo ogushemerere gukora so esente zeitu ezitwetegekera almost naize ziri muka component ka unconditional then na local revenue yitu eyitugabera priorities zeitu zitukuba tutekatekera so billion 30 nujya kushanga billion 15 zirinkeze mishara now ko kwate 15 wazishara 30 orebe kizubo kikuza kubaho ekindi ko kuza kushanga billion 9 niba kugira ngo ezi nazo mu education billion 9 manyoboro tuwaza kubutamba yesu waza kushomesa konka obura hansi tubugaza kugira buta tubwaza kurgaho abo konga kirura tari university otutura twashohoza doctor ntwandishomesa abana ba secondary na primary exactly so ko kuza kushanga oshanga ngo zindi billion ija specifically for roads mbweni ko kuza kushanga 2.5% almost 3% for ezo kuza kukoresa development oshanga sente billion 30 zabanje munonga zitaro mbweni umukwenda hendera mu muntu wabutosha twakubeire ntushaba nikeke kiriya kikomplaining sabantu sente kutwashororza okuzeija zayambaki ntuza kuzitomura iki kandi priorities niziye oguya kugira ngo hinaho kuza ukabura kuvugana ki na motoka konka ntutekwa kubanza nabwo ntumanya ahabwe nke motoka etakurgayo ecyo kureberaho nahura n'abagambo witu in fact owitu hariho ibirukurgayo konka this time ntutekwa kongera kugaragara y'amate nibagagemura mpaka shayi nazo mukasheshi batukurga shayi nakwitya obana bagambe motoka zo kuvugana nike kinde kibakuvugana nyetegereza so nicyo turiyo itwe nkabebembezi ningashi abantu abari mu driving seat ntutekwa kureba
amatega gakoma shahina kurga shahina kwika shamushanju hakija bishi bwabwo inkiga amatagana mugagemura kwiste shahina omwabazi yo takagere cyabaho kindi nawe kumwakoma muri amate kamwine maniwa kamwine buri kimwe nimba nimfa nabe isingiro hati in fact oba kugira ngo tubakuvugane motoka ezamashata nubwo zatandika kugenda mbemba gihakanyariyero not kanyariyero but waza ahanguto hato watorera baharwe ninga watorera 17 noija kuvugana ekike tracks zikwinga ni 10 ezukutwara amasha nazigatwara either wampara o isingiro konke ezo tuzukutahiza kiruhura ngo kucyakubenda kigira kita ngo kucyabenki kandi nabo tutukuza kuzaho ahabo kubejyo tukavencharingiro muri yecyo then tukakuma amashaga isingiro abo kubane mshoro ya Uganda nayo neza kugireta neza so kutukuba haturinzo kwirira karuru abantu binge nakwananda oba MP na ndobwa chairman ndobwa kansara konka omumazima takureba budget ngo agishobore ngo kwi so hato burunyu bwa chairman mukago bwenu buha budget isindi zoze twarangu ninki then what is your own contribution kugira ngo budget ije ekora makora ha muntu icyo kubanza budget ne kintu cy'urukwetorora budget yes nembarira kandi mbarire ryo nebere muna program na plan za government ike kuza gukora now chairman icyo kubanza oshemerere kureba ngo budget ebigiro mbyona icyo kubanza budget hatugire yingire ngo kuwagamba omukwakana okwakatana trista muhe tushemeye kuba twagipasingire konka budget egikweko yanekwa neba netandika okwamwenda noija kura national conference kuri yeruguru okwamwenda kuba kweza okurwa mu national conference ba issuinga first call satura budget call satura bakeza kugizamo batsindika abantu babo tuzo mu regional conferences eyito hatukageza mu review na leaders na technocrats planners ba districts kawo chairman speakers tukibantu rwo muri yecyo twaheza tuza omu district budget conferences ezin zenda kinzibazo mbahi stakeholders kwija kwegambira ibintu biba kureba neba kutekateka bakeza bakora iki bakweta budget framework paper orkanga babaga bartsindika Kampala iyo process yona ninungi nindeyingo konke kikuru twija twika nikimanyisa ngo abantu ko kubeta ba participating bagaraka ba owning budget be yabo batamu ebintu bakwetenga twija tuza omukomitizi tutensare biriye by'abantu batugambire ebiri kubasasa kandi neto district tukureba ngo niyo priority so muntu yakugira ati chairman mukagota kozi nana hirankaye iwenga chairman cyo kugota kozi niki nata uriya nata kwetegereza nyenda kugambira ngo budget ejo no bwa kugitaho ukagireba ngo neza kuyamba abantu harimo ibintu bibiri either no juru yarayizinga ninga nerema konko bwiro bwingi tekuru yarayizinga konka harwe ikikugiretera obutabo nimbasa kuba na planning ngo niza kukore nguti konka 1 billion tukatunga first quarter second quarter third quarter kabura we even have little hopes of getting fourth quarter so ahar budget central government but the minister yesterday of finance ajizire ngo third na fourth 500 million will come together yes but now those are words nangwa no bakugita home papura sente kwika aha district accounts nikibasa igarika kutwara almost 10 districts zine one grade harho nensi ya estate na grade. Thank you. I don't see tinkureba grade ko kubasa kuja gukora ahanguto 15 za kiruhura ko kubitamo kwayaringa nuje kuraba mu procurement process no ma bureaucracies amwe nuje kushanga emwe bitari yarayizi honorate wanje bamba njora budget umuntu abutosha sheme kushemererwa sheme kuricereza
ashemeye kwerekera exact rahurata ati nyowe omumatu ganje nk'omuntu wabutosha akarenyejuka tukura kubaye bambaza kushoma budget abantu bahurikiriza kimwe mbibaye bahurikiriza bakabakwata aha kintu cy'omuntu waburijo twagira omugisha twagira chairman ariya ninkwamiza ngo abacyameni iganana na mukaga twino mwihango nabacyaba kwetegereza budget framework okwiye kukorwa tubagire reka ibyo tiyagambira hato wakwata mukago aine degree okamugitaho speaker we oba kugira ngo ize na certificate yo Burundi ningana nakugamba hakajunguka how are you kwasobwa speaker akabugana secretary wa treasury aine PhD nebitagenda akamushomera urupapura na time iba kumara bagamba ibintu ebyo abantu actually they don't take part kandi icyo kinkugamba ni nkimanyisa mukamara biro binga hibwana mukago ebiro bibiri omuri nkore sub region district 14 mbwe teka ngo wacuruhura kemera yashomeye owisinjiro yashomeye owambara yashomeye mbara yasigira hona yashomeye ayo then bazigita kora national plan of course not mbija bine proposals handikire bazabashomera omuru junguru barwinje nkamukaga cyurukwasa speaker abiraho tinaja ngo speaker wacuruhura takumara jungu konka class ya bakansara zabingi ranguji ya budget bakugicenga ebakora neba ku budgetinga no rujungu bakureta na statistics kansara zabamwe abakwija hata nka wahirwa chairman atizera akadelegating nka kansara John mwongerede kigazawe honorate no gwerwa kago nazo namara mwongera za RDC budget yitwine kambion budget yitwine nyowe nyenkati nkugihurikiriza nyowe nabwenge degrees nyine 3 nyine no diploma bundo bugwamu no certificate konka bamba soma budget tinkutahukuto abo kuba tinkubicenga ekinta kubicengera mbabire tom percentages bachiza kubire tom percentages babura kwereza breakdown eyo umuntu wabutosho rukwato kagira bemera bagambira nka hati uruguto rwacu ruhura ninyushwa bakarukora nko mu 2025 2020 na mukaga oromu saa tajira soni yagarka yarwihayo yaruta budget oza kurora bagambira rwisingiro kikagate urwahwire myaka 10 hehwire oyebuza karwahwire no kuri commissioning akabara commissioningire karhondo kora kandi karwagar kom budget ndukora now kimwe ombinkureba abantu abaku budgetingiri hangeri abamwe tabara bamazima muntu wahansi nyenda tukigereza neho tona turiya bebembezi kandi tusasubwa abantu bitu nibemera bakwereze ibintu byahwire babagaruka babwaro budget nijyanwe kiba kigenderirwe kwiba esente zo muhiwe umusoro kushanga nkata no basagaro budget oreto ruguto rwisinjo tu tubakwata ibintu bikwata muntu wabutosha ahabo bakutukubantu gamba hariho ibintu ebukutegekwa central government hati wano kora budget framework okashanga ngutwaleta revenue authority on board okaleta Uganda Registration Services Bureau on board okaleta National Bureau of Statistics na National Bureau of Standards on board then tukamanya ngo OMURSB nabahandika company omwanya zikwingana ziti hazo mushoro gukuzirgamu no hati no shanga ngo echoriyo no planning tuchaba realized ngoko chairman yatugambira ngati nyo ngo bayinda bowancuruhura nsanga yeza projects nyingi ezo kushanga nguroko community tizine ho control ekintu no company bachandikisa mbarara omusoro gwacho bagura migingo myara osanga ngo echange kimu kugezaho kutungaho ninka kasora kakumukushara abakozi ko service tax roko service tax
konko oriyo muhango mukama we sente omumateka ntugiyeta ngu ni deep pocket principle size eje yaba John we yagenda scot free aija bugana ba honorato ba roya twandika twakanisa engereke yibakadabare byono hata majono rukureba iwe tori umuntu wabutosha mwana mwizuka nairo English nairo ito asomera kana mu musaba kumweto badio bada the strongest man so omurye sente nabwe harumwe abakene abahanga so honorato chairman ya jango shorhora bine budget ya bilioni 30 konka bilioni 17 neze mshara yabakoze wa government ekibuzo kiri mu then hata wencha abantu bashaba district kuchira bikiri ngo more than kimwe cya kabiri cya budget ya district no kushashura abashomi then district ntwazo agishabirije hati mbagira ngo ko mutogo emene ko sunzu bitega abamwe basaba district abwe byabo tuba kushaba district sabo buhereza no izuka mutukine districts ezitime ezitakabasa kushashura abakozi barengere 30 na mnonga wiha mu sente zibakuba bakolektinje wakwata chairman okagitaho nkakao okagitaho n'abagomborora chifu nkamunana baba tahigo central government kazibiro kakasoro nkarga nawo mukhendera wano yenda ku budgetinga je no banzo kora assessment y'umushoro gwo kwihombana then okwate agent asya ureba hanshohoza ubona ku budgeting iri hanga nyina kushasha kwanga kugira ngo ntu budgeting nangwana ne sente omu government zirumu konka tuzukora kisheme kubanza geraki nazukora kada mchunguzi wa mubuza je nabasa kugambira wa buntunga mwe byabireyo kushanga mu district harimo amarwaro nkamanana ningi 10 gina bakoze bari ya payroll nabashashugwa ku rugo mu central government konka tegaka habahoga thank you anyetegere budgeting kuruno jangu ne kurata basanga aba bakusiba ground hato bayeta bakubayesere ba RDC nangwa no yuzuka nkana gambire hwa ngwano planning iri hangeri ukasigaye chairman LC3 owahagomboro nobo ine kintu cange cyo kuba wariba abo ko mushanga mukagogo nundo koze sekeza mparya chairman wa district eine gomboro think 14 nubwo kumijera ngo azrambre hino gwa kwikakaro hakajata abantu mu mureke sibe nabana banje even 3 awiti sinjo ahina abenye simbe nduko gwa chairman LC5 tuyine gomborasha tunina kasese twinana na musanga egomborasha tunina chairman no gwa kuchera bulizo bakataya ire gomborremo naho kweza takazihereze nchimanyisa ngo wano leto muntu ngo abe no ya representinga district ye gomborasha tunina okasigaye chairman LC3 ari kumanya uruguto orukurugo crossing gombora kuzo mundijo nchimanyisa ngo turahiko icyo cyo kurebera na no mu road fund bakwasire districts ngo kuzero no kuzukwingana bazese ndizukwingana ntunga mayine zinga gombora zinga ise ashatunemu bajigitana ni sinjire ina ashatunina bajihereza the same one narwampare ine gomborina narwampare ine gomborina naryantonde ine gomborra mushanga by the way ryantonde neyingana nishaza eriye isinjiro north eino bugomborra mushanga nisinjiro north ino gomborra zinga kana nabantu nabone bacebenaga nagire abo kubona emyanya yabarisa batungire munonga bine myanya mahango tubakweranya ninka bakadara thank you RDC budget eji abantu mbajangwe elitist munonga ne ichomi tina kakwate nembera z'abantu abutosha abujo nakusingayo okudespising bueno does it speak to us as ordinary Ugandans? Actually no muri magwe nkabebembezi okushoborera butukwebembera twena twishanga revuye kwitegereza bueno budgeti nembarira yirutaza ku mwaka tira batutahize tuti ntuteka gukora iki neki kurigirira ministries ezitwi haza
umwana wanjye Kanso Honorato ko yanagamba yajya tuburiye bakaba abantu bategereza budget kugihurikiriza kandi buri makasibye ho radio note ne manda garonda konka nubwo habe hariho ikintu kibura cya buri kimwe hata bashomango kibiriti nkizagurezi manyamonya no kuzagurezi hata rero byo nabigaraka bura kimwe nubwo habe hariho ibura ry'amani n'umuntu akabura amanda go kutoma radio kuri baza kushoma konka kwaija rwangisereza kinana na mukaga yeija na approach na rentwazensia eibar kweta private sector radio economy obutayitiri abana primary bakaba bashomesa ngo Tanzania ine socialist economy ngo Kenya ngo ine capitalist economy ngo Uganda ine mixed economy hati ari abatakumanya karima ka kwini kikanchi mahisa ngo Tanzania ebintu byona ne bya government obeita ko bakintu ki ne cya government okureba okuyarebera abantu bayo Kenya ekiyabe majyango ine ngo capitalistic necyo kugera ngo abantu beino buyinza nari beino bushoborozi bokora cyo nikiri kubasika okurenga bagira intasi cyaretere ihanga koraka kutebekana no gukora byo n'ibikwetegeza rero ubwo bwira bwa Uganda yabe ine mixed economy no kugira ngo government heribiye kuzakora n'abantu babutosha bene bakuzakora konka ecyahindukireho kurgakinana na mukaga nubo haba insurance yo kugira ngo tugire bakweta private sector led economy ngo abantu ba Uganda bakore kiri kubasika bagirebe bakora ebiri kubasa kuretera ihanga koraka kutunga kiri rukwenda icyo kureberaho hakibaho ishomero rya government habaho ishomero rya private hakibaho igwaro rya government habaho igwaro rya private n'ibindi bityo kimanyisa ngo entaza ya buri munya Uganda yayiyongera Uganda ntaraka kutunga bituru kwenda turukurabira mu mishoro yito nawe nanyenzire ngo tushije menshonge mu nkuru omyaka 5 kurga rukumwe orwenda bambe kurga 2019 butuzo mu covid taro mwaka na gumwe okuhata kabiri cyo kweta budget cuts okushara har budget ahasende ezanaza kurga center kuza aha districts kimayisa ngo cyakiri yecyo naza kuza neza magombora nazo nizihindurwa nawe atecyo nikimayisa kikaretwa ki kwiho bwa covid kwafira abantu bingi omunsi ezabene zituhereza obuhwezi numwijuka za China India America n'ahandi bari kuzikisa za tractor numwijuka amahungu abantu bareza screen amahungu gari kuri abantu gakeremerwa kakanga kubari ito twagira mu mu Uganda nangwa ubukitinsa president yatugungira yakora research iri kumara abingi no twaferiwe abantu bumugasho kuko up to now tukakize abantu kumina now what happened ababire n'abatereza ubuwezi bayehinya bagaruko wabo kurwana ahantasi y'imahanga gabo okurenga gagaruko mu guteka heja hakurata hendijo nshonga el serious urwurta rwa Ukraine na Russia rwaretere imihendo y'amashita n'iyengano ukongera kuzahigura and by the way amashita nka Uganda tugaineho control tukaragira kugaratwazo umuhendo no gwensi yona nangwa no twafitimbga gito umuhendo buri yabo gwaki gwensi yona koreka icyo twatimbira gito mu gisho twatwine no kugira ngo twaguza umuhendo gwensi yona rero ntutunga esente nyingi koreka kore bindi bitusasize now hataho hagarika haidero arona culture by the way y'abantu ba Uganda enyimaho ekikomando kikakiribwa muri Kampala kija cyazaho kasese kake konka hatu burubuduka no waka burubushatu noreba barya kisigiri cye kikomando rero ore numushira nyine kana wariho nagunda matama ngamushage nyamero hataho twakugera ahangano esitarkwinga nibuka wagamba nka John nunga kimanyize hari ibintu tore culture itunga Uganda abamwe bahinga umuceri abandi bahinga ibitoke abandi bene bihingwa byo n'ibitwini n'amatungo kutwini tugenzere ntuberagaho nonye tugereza twahara
hati nkamahanga agarukinga umuceri washanga ngutegereza umuceri gwa Russia na Ukraine kuba rwana rero twararako nonyetegereza those are the issues tutekwa kureba now hataho nabo habaho buremezi omuntasya y'amahanga against yona na Uganda baribu heje habaho ecece bitingwa ekiragire icyo nyenda kubahamiza nambwe nyenda kusima koti abangaba nateka ngo baza kutumigira kisika nkayihanga rero tukikirize tukora biro mukoti bongati nyenda kusima bakoti nacyo bagize nguga Uganda nutwikiriza umurahanga ecece bitingwa tukuza kwikirizwa ntimanyisa ngo nangwa no by the way hatu World Bank tuyayituma ngo tukuza kubaha sente kandi nyenda kushaba abanyayuganda ngo bakorebe iki program ari bitukuteka kwitigiriza ngabantu hari ikizubu endeta mugisha aba World Bank bathe sente nabaza kutugoba konka nambwe nkata nyenda kubera mazu nabaza kuzitwima kwa umwaka gumugo wa kabiri bagarike bazitereze reason nabatugoba babatere babadaka bashira kutugarura nsa kubaturututa kanko gambere manye hati umuriyege imyaka 5 waza kucyetegereza esente nyingi twose zitu za Uganda kinyenda mu kimanyi okay now heja habaho of course president obwahereruka kurabira mu mikutu yakarmaje zone televiziyo television na radios heile statement yuri nyakitara yakoze ise uko twakobaza kutwaza umubwire obwembera eyensi yona ehindukire obariri mu na Uganda yakoze ikigambo cyuri nyakitara yagera ngo bakugira ngo enju yasya utumunyare byame ata muri nyankore ubwo nabana bamwita kifu cya mutumu so ekiri kumanyisa ngo yathabara ngo nahatekwa kubaho kukekereza thank you namwe kake John yagamba nshonga umuntu kuguzita karukuza kutwara umwana yishomero nonyetegereza now nkabanya Uganda nitutekwa kureba ebyakutekerwe tutabihereza umukotsi umwana mutwara mwishomero yoro kubasa utaza kuzita kaguna mutwara mutkinda gateni aza kwikasi ne foka shango takini kikuguza rero mwana ukondorobo nabari ndo munonga kukiru tarigire babara munonga inja kubeyongera John niwo kuchira kugaya sente trillions za 5.8 abwa budget y'abantu miliyoni 5.56 ezo ne sente zo gamba ne sente nyingi what do you make of that money katuza muhendo gongo azuka gashira muhendo president Museveni ngo nagera ngo abantu bakekereze furugo being furugo okekereza kumusubira kutandikira hariwa nari nkaye egiye nikiba kigwire kugira abantu egi kandi egi niyo nkora barabisibona nko bagamba ngo mwana ngo bwaragwa ngo mutwara tera amatafari warayi no mafu patugamba hareza za sinyafu ngo mwana ngo abana kabagwire mutwara mwenda ngo mbato nome amatafari ngo mbatwara mugaraje begekanaga ari nasoma busaba owanje mutwara egi nkole twingane tahamba no enkole egi gwire enkole yo kugira ngo ngwimwe ba leaders mugambira abantu mukekereze utaguze kibande twikireza tukekereze esente tukubaha okekereza katakuroramo kantorora abantu abakuru mu government seizi ya motokezi bakuvuga nabavuga motokezi kwingana na balanda tukarora governor of Bank of Uganda the letter takafire nubagura obutumu pen za Monte Blanc kemtora shato yesterday parliament ya Peru eberi yonenda kubinga president Bolwatu nemu binjira akagule saha ya Rolex saha ya Rolex saha bati ngo saha ejo saha ya milioni 2 no juguro milioni 2 za Uganda na nempeta na ring hati chama rero sifa hivi ene saha ya milioni 4 na kitweka president yenda kumubinga hati kanso ya kigule ekubene stama na vakansa raza janga chairman noguro to saha ya milioni 4 it is here ikajina lifestyle audit nojuro sa era kare naje ba ene nkaito ya Louis Vuitton dola 7 milioni 1 dolari 10 ko chama rero sifa hivi na siba churura Louis Vuitton ko chama ne bya kabi nataka bire chama ni manisa kwa abantu basemerire kurora this frugality omubebembeze babo okekereza at least okekereza aharevo ya president masoko mamba kurora
ahakuba president ayidwa resati ye ya white none ya yero undi wayana byo mirimo ya government undi ya yero avuga motoka zinga abakozi be RDC navugata motoka ya 6 miliyoni 10 miliyoni 10 kubo vuga promo tokwetorore gombora ibiri zo kuba nonda karabamu ya 6 so forgarite konkare kanga mbere John boreshere kugaruke hati arabo kumisiridinga public nyondi omumba kugenda akora asebirebe ndakuzambyaro munonga konka hina ho kuza Uganda nensi eine grabenze ine nyanyeta kwingana hati nko wanchuruhura hari abit frati konka wagambira nko muntu ari kuza kwebembera nkisinjiro nka RDC bamugure tundro bamugure promo ninga mwezu dore akantu kaje hati John kada weitu warwansereza wana avuga otar RDC yari kuvuga ningana ne RDC manye giti abandi horarato yagamba kantu kake kanso yajya ngo umwe hari ubwo kumisiridinga public hati ko bagamba kake cyo kugera ngo abantu babutosha ushanga harabatarwe kandi naje ngo abana babutosha nubari kushomaje bakasinga bakashoma science zena kati mu information ari kanti bari ati bari honorato eshwele shikazaje zingane no reba umwento bantu hakana saninga tukusindikiriza abandi akakumu konko banzo yetegerezo mu mugwa gukora hati nkakuruga umuntu kuruga isinjira district kuzanka nkakachera he kwatana na rakayi owakutuma hango he Kampala no bawashikampiji menjenda nemhanda yayo watampurmo to kujivuga yo kashatu abantu bagomba kuvuga ababuto ati boreche abantu bakozi ba government kankubuze honorato omyanyejo hari abantu bavuga piki bakuvuga boda boda hari abantu bavuga bwa primo bakuvuga taxi buri kiro every single bapakire bitoke bapakire mfarasi na abantu babate how do they make it now mwahuro muntu ari kuvuga ka motoka ke akavuga mpora akarga na yavuga rute mweta kumshara konkarga muntu ari kuza kusupervising umuntu nko wakamwema oineki kwino atego actually today nasiba kajara nargayo nazarshenyi hata hindi gambara ndiya mu television nyinchakare no horango nanyende gashema hata echo kankubuze John echo robi what I mean ningira ngo yo forget yo no gam examples is wakoze nizuzugui kana mwaje tubevuge so abantu mwenda ngarayizi utara hata chokekereza temu part A na part B kadira ngo kura ku kekereza let it be to my question now utakachira your question okekereza kurnu abara DC to abaragaho ngo bari mu district simbi omu government ntwata aba parliament bamara korahera president arangera cabinet bakwata umuntu bamuha miliyoni 2 za motoka ya constituency nka MP bagaraka bamuha convoy yendi ya motoka isatunga minister na miliyoni 2 bakamuha no bwatene constituency miliyoni 2 nazo babanza bazimuha bagaraka bamuha neza no bwari speaker ene convoy konka garaka gora motoka yemo ya billion yemo na miliyoni 2 billion yemo na miliyoni 2 na queen na king wa England tajiri 1.8 motoka ya 1.4 billion na king wa na nanka na soko tajiri na Cadillac ya nanka na soko taziki ya president wa US navuga Cadillac so eje nkora yo kugira ngo mugambera abahansi ngo ngwimwe ngo spendije pora kandi imwe kuvarora omukubana imwe lifestyle yani omukubana munywa RDC ni munywera hii imwe kuvarora numunywera issue ya kabiri ndakachira iyo issue nyoni nyenda gamba ikintu twatire na budget abantu abukhebo muri mu bukurundana sente zenu umbantu babulukiro no URA nayo ine bizibu byayo ngo muto hata ine program ine system ya IFRIS abantu especially traders muri Kampala Metropolitan District sina mkwihambo musoro 68% ovaji mukono Kampala wakisu abantu hata muchikubo business zabe zuru mburi
hati tizikirumu habwaki ahabwo kuba omuntu owabe narega mukono kuiza kwiha ebintu mu kikubu hati factor nabiho mu factor street fakwa hati factor zikore bino ebintu nyingi zikeyongera President Museveni atahana tugambira hansonga sema songina ezikwiho omuntu mbonako number 1 mechanized agriculture number 2 industries number 3 ICT number 4 services sente terimo zikunganisha tutakashira handi tutakagira handi hona because wabuza bude munani mpendera wagira ngo omuntu waburikiro because no bwakubota kuzera urugude no President Museveni atahana tugira urugudo rwachingura takakozero ngo enteze kutambura ko hamaramu zikasta ka complaininga gana takaburaga ku Kampala imo wabagizire ngo ingude nizo twenda munu egi research mugakora kandi research mukutwereka kandi mutwereka ngo twenda makuru garaye owagizire ngo government teso ku investingo mu makoro through PPP public private partnership no amakoro gano kasta garora no gasugene capacity yo ku employing abantu beitu gaina capacity yo kumekinga shwa ngagule ibintu byeitu abantu bakorga hano benda makoro nkabasingiro bakaraga 2016 babiha president bamu have 3 billion bako mbeka hano nikoro ya juice isingiro ne turuke bitoki bata ikoro ya juice Dr. Kalema ikoro juice yabora tenda kugura mu yembete badiguza hati yayombeka mu training school hacha wanu cya mugora twina abantu omu movement aba kumekinga shwa ngubo basoma budget ahari akasente kona nibenda kamera ebintu byo kugira ngo nukora budget yo umuntu waburikiro iwe nyine musaba ngo yesi bibiri budget cyo kugira ngo endeke kujya kuyabo we ahabo kuba ngo rebire last year no kubiri hati aromba ganiza yona kabara mnonga John chairman mu bugene president Mwargo Mpaska yagamba ha kwimusentasi yamaka entasi yamaka ni message nkuru but reba budget imaye mu kwemerera nkabembizi hati entasi yamaka ne kwimuketa on budget eyitwa ahura itar mu sente za capital development. How do you reconcile those two positions? Iyo bari konganta kashyiraho hariho ikinani nyenda kugarukamu batahi banje bagamba nyobundi yani nkunda kushoma ekitabo Bible kibakwete byakoze rwentumu tinkunde cyo kutonzya nacyo kirumu now ndirid ubu nawe ni leader level omukuru honorato ni leader level kadan na leader nangwa no byakwa studio egi erimu mwebembezi abo kuba aho mwebembezi atari ebintu tubikugenda agi chain of command nete ko kusho now ko kwija wayeshanga on position ejo noguma no shoma byo kutonzya ninga noza ombyakoze rwentumu twabireba MPs abeine constituency emwe babihereza miliyoni 2 zugure mutoka mukago oine constituencies almost 2 nagenda mu ya covid Diana muhandikire baraje mwaka now ngumeni ndrabu kuba nindeba motoka ya MP ninge ya minister bo kuba ntagine kutukuzo muri yecyo ntujya kuba tugwiri iwe ebizo byawe roko problem iwe LC3 iwe LC5 roko problem roko solutions niziya kiruhura ninyebembera abantu almost 30 mtwara bernagumwe nabandi no yendentasi okiryar 2% in fact tube turinkari 0.5% omuroko revenue emshorero kandi nyenda ko bameze ngo umuntu we nota kwenda kushashura umushoro ari mu government n'abari mu inazo wa government konke mshoro yiba kushora niyo ko bagishora ni yeshikire nyenda kwikirezana na munywano wanje hamwe neitwa bebembezi ni generalizing hariho obutubeire ebizubu abantu abutwebembera ahabo kuba tukubamanya uko embera zabo ezibarmu
mbweni niyo ningira ngo eki John yagamba kugira ngo yes harimo abo konka harimo abatagizire abatari kiruhura hate ne square kilometers 13 mwene wahereza RDC wanjye primo ikimayisa ngo musibura gimbi tene cyako atakubasa kukabaringana sub counties gombore yanjye yonka kikatsi muna famu ya government ya Ruhengeri ne square miles abernemo ni aha primo ne bikunge byakorenga nikimanyisa ngo utakuza kugira takuza kugirenga tumitingire president yatabura nko kwakuba nahabura abanyayuganda bona kokito mu cyo gutungiye no kugira ngo tumushyikire hiyi niyo kayejo agambere ahantasya kandi yatabura kandi yagaraka tucarenginga nkabebembezi ebitushemerere gukora icyo kurebera abanyayuganda bona buri muntu we no rukushoma nayenda umurimo gwa government buri muntu ari kushoma nando umurimo gwa government honorata kashoma ariyo mu government inoroye no breed nayekozesa bwanyuma ya struggle bwanyuma ya struggle na wisha katunde bye kuya yamutsigira hu yamutsigire honorato ya kugira ngo hati ya kadiguri yakanga yakashatu ariyo narondo kwa arabe niyo ningira ngo kikwita abanyayuganda cyango yes government no murumo gwayo kurondera abantu emermo konka wanozo mu ishomero no shoma nozayo kushoma ukorabe in fact tenorate ibintu bye ngo government muhereze ki aho kubakada oinabo tsigireyo but chairman aho nkwenda kuburiza that message nayo mugigambira abanyayuganda muno kandi gwirire kimwe ahabwo kuba mujuro mugira ngo omwana warasoma nasoma kwihayo bwenge agenda ayirorere ayifweho nkekinyonyi no problem twikiraniza nenywe abandi bajyahi abandi bakumara kusoma kasitaka bwina abandi batandika factory kasitaka bwina abandi mu government abana babo barastandike haba ministers permanent secretaries bona all levels habwachi bo tutakorora nabakozesa amageza agabehera amasomero okole ibindi abana babo kandi babatwara za Ukraine za Poland bakiriga ibona bakabato bitongore ba government bakika muntu abukiro ngo ngo mwana wararga university wayiye that message is wrong reka chamana garekemo kachamana gumzemo that message is wrong reka chamana garekemo that you have said reka chamana gumzemo niyo hatende chairman ndiyo mu district konko mwana wanje namatsiko nyine make kumureba na graduating ahabwa embereze ruho hati tingumanye ubunda no buriyo heja covid oburiyo heje kindi now konka harho abantu aba benefitingira batari banyabuzare banje ninga batakunkwata abatungira umurimo cyuruhura 21 obuneisha ekeri recruitment staffing level ekeri ahari 65. Today we are talking about 90%. Now yono enda kungira ngo niza kutegereza mpaka umwana wanje arimo buri muntu education ege yitukushoma niyikoraiza niya kubera likoraiza niyo ikoraiza abo kuba hati ninza kurgacyuruhura umwana wanje atakashyikirenga konka kunda amuretere honorato mu chambers nabasa kumuhereza umurimo habo kuba kana amanya mukago ninga mukahonorata akanshomesa ninga katerandana mukago nkai umustudio nabasa gumuhereza honorato nabasa kwisibwirebwe na chambers nawo zirigeho konko umwana wa mukago naza kuba yatungira iki clarification iki yabe naye bana chairman kanko now ati mureke tugambirane jamazimo on third world countries government niyo the highest employer government ne kusinge ko abantemero kandi nabo kwebihanwe nabo tubakora na government no shangana bashubura nayo ako tona ko kuturiya hatu tukagizire nkakushanga nkashwe nkuri yawe yabaye ne industry
kuyargaho sho yaje inheriting third generation kushanga tujye mu third generation y'abantu abatu nkoko kora aba mu Rwanda industries kushani tabakagire mu third generation aba mkwana abo tibitumanya tabakuru konkantu endo munya Uganda mukagazarirwe kikasi nyine correcting na impression ijyo nayo na creating hato yire kugira ngo ubundi jana narga nko background y'abakama abatsigara itundurwa mpizanje bitwene nonye tegereza konka tuzibire kuzare vituru abana bandi washangwa abana baba minister atinyoga mayifata karakatera ngo wari tar commission kandi kashomera n'umishomere bayine wibare obwirogwe kwaye bageta n'inye kumanya so ateje yo ndo umwana wawe nakora kugambira umwana wawe nafubura ki umwana tujye mukwekozesa umwana wa abaradisi aha munywano wanje tifoda gama mabaraga hatari imbarara kuri mururo abana be bona bari mu government omwe ari buhweja yabe nakora environment officer owawe ari mu government abakuzi abina abana bagraduate ngi kandi umwana mu John waburize kacheko John waburize kushoma atokomeze John waburize recruitment abaradisi bene abana babo we can only have one debate. John, we can only have one debate. Nyona nimbaho hate bintu wigire byona obane nko kwibiri obane mbuzi ibiri obane ntibiri ngakureba ngo bya making sure byabanza byandekaho kandi nabitsigira abana banje. Okay. So ecyari kugamba kwa kubari IGP ninjyaho naona yetenga ngo no mwana we hati abene we yaba president nonye tegereza agamashomera aguba agagamba heine target eyo muntu ari kubara now wagira ngo mwana wa RDC tashemerere kutunga mu ningo mwana wa roya tashemerere kubaroya ninga kaba doctor abo kuba hate icyo nicyo nareba abarige abana babone beje bagira bata babaje konka no wo muki kwa kuba ari muki narega yo commissioner yakugamba thank you tingwenda kumanya nabanda aho barigire konka umuntu wena ayenda ngo mwana we atungame agira aho yahi babura mnonga turi mu program y'itishengero hana Sky TV nyine mukuru Dan Mukago chairman wa Kiruhura nyine turi nawe John kada wa movement nyine honorato muhanguzi na pleader nyine RDC wantungamo omukuru kada Jofre Muchunguzi na Nyeboaz wa Mongolia. Program yeje na Radio 5 chenda na mwenda katonyeza mushanju fama kurugashiro mutawo ndije kanyamana wa kutoa program yeje ntwetegereza ibintu byembarira n'entasi y'umuhanga ninjira John cyakwenda ubundi mu mugarike muje no kugira ngo umwana wa minister kuyaje kutunga umuntu mu kitongore cy'amani interview akasinga bahi ninjira John cyakwana ndangu ebe process fair aho minister mungu mayino mutabani nakora mu embassy ya Bongereza mama miliyoni igana buri kwezi John njyawo mumanya kabone banga kana bwati babo turikize ninyenda kutandikira ikada mucunguzi yagambira ariko hano shatwine nke kintu kiri uniform cy'inkusharinga nyona kada today for today not today reka ono ratagamba nishe wakada mucunguzi akara katera ngoma na tataka ari mushomesa bakerezi so we share the same almost the same background kandi bantu ba man now itonto abenti shoma ninyishwa ngo pasi egari bakaba byiho wito ako batata no yabarhoje konka hina makagizire gakarebe kaje agaba bishebo babembateka haraje abuda ngo bishebo bakaba tashomere umwana akakubuza tukunkubanye ne drum yanje ya haraji nunkiza kiwaza kuza kushoba twazaye twashoma hati shaheje nibo bakusiba hafu mu maduka konko mwana wakatera ngoma omusomesa wa primary nkani competing na tata abo kuba kana amakushoma bibuli akajejesa akaza no primary akasomesa church school hati nihira mwaho competition naje mounting ikijo nariyo nagamba response ya choneje hati kada mchunguzi na RDC aine degree yo kushomesa na diploma nebidi hata ko expecting omwana we kwija commerce ni yafo na atekwa kumutaho pressure abo kuba na competing anisha absolutely ekishane cyo kubanza no chebwa abishibinjo ijore bambashwe
ya naronda boyfriend naronda wa height nke yishe na nemitware because niyo setup yo muntu man kai nyonka ni nshoma ndu competinga na tata owitu ninyero yawo kubanza kushomaro nkagera muntu naheza degree yo kubanza nashara naza RDC nashoma ka diploma kunizire batandika kuntaho pressure ngo akahungo bushomesa hati ya leta kuyatandika kujware ko tunungi twahikombaro yaza mushanjo mukeje what do you expect hati bamba tekaho adverts zo kwa magistrate na state attorney noteko kushanga mutabano waru kagizire hati hiza mutabano wakadara kwenda obuyambi it's just a matter of phone call niteko kumyamba buku bishenjira chi absolutely this is my point what I'm saying and now ati input nyonyenda kwetegereza input contribution ya iba kweta capacity building kuruga mu infrastructure ya government erinkai hatereka kugambe nko kutwagamba honarato nanyeze kuchuma ninyenda ngo ikibuji mwena basatu n'umujiraniza wagereye now abantu abakururinga n'abakuridinga Uganda ninyenda ngo ronda bazire babo ekibabire bari umwe no muhijuwe no so abantu bimukire wajetegereza ahabwenki bakahikayo today mutabano bote Luka abantu bakakareka cyane no abo kubantare kari ya busa mutabano wakagutakana ajayo na mutabano wa gisa ajayo mukoza kata office mutabani wo kasamba budongo ali sinjura ati ntare kuba kabisa kwa polisi ne mkwata naningira nibarona bere doro mkwata reka cyamara kubiza government yizira kinana na mukaga omuntu owabere arije kurga kare na kare akari sa rich keshuka abandi wait abandi na mugisha muntu wategereza abandi bakija bata very good wategereza today ni nyenda kugambira oyo byanje today abantu abakuridinga almost agencies nimbarwa nambarwa. Thank you. Nanyenda onora hendera nyakira but disagreeing with me iwe echari yana gamba no problem iwe no driving to appropriation now the John reka honorato nani shaka kantwa tunaiba kweta muna appropriation iteka rya Uganda ndikire z'abashija abaryo mbwebembezi kututema temera nandaho nimbara sente zo mushomesa kwererukayo wa government wa primary natunge mtwara 5 twe tuzuka that is the ordinary pay. Primary pay yo mushomesa wa primary katu bari ngune mtware 5 amashomera mingi staff yagugari abashomesa mushanju kusyari ku katu barara mushanju abasomesa mushanju on primary amitwara 5 miliyoni 3 n'eshweka gitaho capitation grant nebindi ezo ne sentes government eri kuteka ngahi actually nyechi kubenisha bahati no kugira ngo ezi sentes bakwata bakatom parliament zirige wanyitegereza okay nyowe kizibe kinyere abana kizibe aho barabisi bavuye mu topa tubaye mutambara nacyo niki wayitire kantambuze shonga onato nyenda kwakira RDC buri RDC ashemerire kuvuga egazara 3006 engine abo kubo umurimo gwa kukora no takoro gwishe nyene nakora umurimo gwa government kandi aho kusiba no rukurya thank you bone kire ncende hate sente ziba kutom primary ni sente abo kuba numwishwa ngo omu appropriation ministry of education bakajya sente nche kuchira sente zibatiro mu parliament emwe bakajya banigana kagana mukaga nizo bajya nkaga nezindi so ntureba abantu bitana nabanga haba ryo mu parliament nibarya sente nyingi kuchira zitwakubenti to mashomero tukihamwe birungi tukabuild capacity building echahamwe abashiza abantu baraba mukago akasente kuba hana kache babongiza amure advocate wo kugira ngo at least it's a chairman LC5 babendera mushya a miliyoni 15 zokora yes bamugite ho motoka
na n'amashitagaye Thank you. konka kasente kuba ko bahana kati RDC But Sente Studio Ministry ya Education nizikira as a parliament that should be on record kwa parliament last financial year ikatunga 980 billion. Ministry of Education ikatunga 2.4 trillion. RDC nyanaga kugarira ikibuzo kinabuza cyamana mukago president avuga inabembeze bakiruhura nakazo yabihanangiriza kushomesa abantu akwihombora konka kutwaza kwitigeza budgets nubwo kube yantungamo sente zukuzo mu capital development ni nke munonga now hati entasi y'abantu ne imuketa hataro sente zukuzo mu mirumera abimusi. Okay, bueno, message ya president wabe nabugana bebembezi bakirhura enshonge mpango hateberi aha muntu nkomuntu yakorata okwehereza ubwenge aboko no minister wa finance yes no wakushomera budget yes eta kugamba umuntu akora rwomboro now ngo kujya gutagamba ko mutararije mboro he preaches he doesn't practice waza kore programs za government zona na interventions zikozwe norengo buri kimwe cyone cyakorwa bwentandukwa kuza kwikara parish government model ezo zone ziyagati ekigenderwa no kwempowering umuntu wabutosha kurgarira ngo rwaro kuzarundi actually umwana mugamba umuntu urikirro munanje John empowerment egisimire akanko gambere by the way ne yitengese kandi ekigenda kugambira and how bagikwasire barekere tukujya ngo president cyakoze ngo akitangirije jonali nyimwabazi no mwijuka ngo akatandika koza maka no kwandika mwene burahamwa haragire orebanesha class itawagize roka chance kuzanka kom training wingi ya cyankwanze niba kwegese kinto burawaje uti uje no yagura umuto kandi uraho kitumunko now hati omuntu wa Uganda kubara abataho nguto warabye hebitoke warabye aho bihingwa ibindi warabye amatungo warabye hoki atejo n'inshonga nkuru and by the way twaza kweza umwaka gumwebereshatu erukija nija kushanga ngo ogor ko yitumoro nija kubiri choice nabari cyakunze aha bwenge washanga umuntu nyine ka kwingana nkanye ya maresa ndataka kwatagana kintu kimwe kikubasa kumutahiza uri umushija nyine ka nonyitegereza twinabashija abakira revo yo kushanga ngo ategereza umukazi ngo abe ngo yareta kavera umwabazi wanyitegereza hataho hariho buzu kimanyisa ngo itonka ba Uganda twazaganyirwa budget ya government n'uburyo mu yagira iki yakora ikiri kumutahiza akahika na level yo kuyeshitse cyarkwenda akenda kabia yakanywa yaenda kachayi mu hotel yakanywa yaenda kashukari yakanywa yaenda kasoda yakanywa n'umushoro gukanya konka twatiki n'umuntu uri kugira ngo government tuyambe ukashanga hata gejo president cyabe na yegesa akana yegesa nka 4 acre model 1 acre model arukoreka different examples ebyo kureberaho bitari kushana aha abanya Uganda abakosa kataka kake bakayamwe cyango hato shango umuntu oine ngahika 20 ari aho ngoro uburyo bwo kumuheza bakitwara abantu wanyakana kugira iki bashomerayo bashanga ine ekemwe kongo muri yejo eka emwe na ya miliyoni 18 buri mwaka wanyitegereza hata ibyo na waza kubigeragereza nikimanyisa ngo for instance weno ine kintu kikanzere akikanduri kandi iki John yanaga bazanye nanjye ngo tunye protection aka John bizoba yeje no mwiguto now iki karweje no mwiguto bata idikera wait nyimwabaziyo twe no mukoro aho kitensa bahati aizarajwekere nyine yihanga hari yarakamukuze ba MPs na minister bahati nabandi buri mukagire kwa testimony yatworeka hiyarigire okwabe harugubi ekiri kumanyisa ngo ogo ujona arikugumaze kikiro no maturire nagambe biri serious kunkate cyetiro tunamwetegereza hati omuntu wa utoshoria kasamba bidongo wait omuntu wa utoshoria omukiba kweta class struggle abandi bana batambura washibiye kubanirikanga boda na bazara kandi abana benje babene bargumu makagaboro government yerwa nsiriza nubate iro tambi
noshanga ece cy'abanyankore bayibagira ngo ababene bagatoyija ngo hatari bagatoyije hariho amaka abo wabushanga garumuza motoka konka hati zitakizayo twina nabaye bari aboro barikebe konka hati nibo bapakinge za motoka ekiri kumanyisa ngo umukras struggle buri izuba buri munya Uganda na journalism kugira iki yakora kurgarengo rwarwo kuzarengo rino. Thank you. Twine kama kana nyana kunkoza chance yegi nakonka gambeho umubagite yitwa ntugamba cyo kubanza ari kintu cyo kweta procurement kweri betaka tubibweho bakakoze kiba kweta force on account no ma force on account bakabagiritse ribonire kugira ngo kwarahira nka billion y'ibanu bagamba hata nkantungamo yatunga nkarushenge katunga machinery nkarahame katunga machinery dero na kajare katunga machinery zayo hata bakakwata ziriya sente ziba leta batayabera procurement bakashara inguto zone nizubaho. Thank you. You see? So chikwetengeza okekereza na revo zona kube honko kujoni yanagamba kwerere parametre tunge sente nyingi eyete mu kifuba emanyengu eruharweje hiri. Thank you. Twenda kugambira ngo twine aba Ekaya Hotel Ekaya Crescent Hotel bashangwa kamukuzi muri mu Rwambarara shunge na Divine Mercy Hospital arugoto rwarwe bukona notora Bushenyi bakwinero buhereza burungi nko buraro bene gardens aho gukora emikore ya buricika bene conference hall bene barere mu bikunywa ibyo murembe gwa hati ebero mu coffee cocktail mocktail ngaza no gitoze na milkshake bene restaurant yo murembe aho bakwinire chance cha mushana hamwe na cyacuro kandi restaurant yabo ne kora ubwiro bwingi naro bwiro bwona Ekaya Crescent Hotel bagambira ngo nko muri ngukushemeza aba customer bitu bursande ntukugirira live band John Najimanya netana kashayi 12 mpaka kashayi 5 z'icuro ukwenda kumanya gushyiraho za Ekayo yerebere naro batere sumu ya 0 mushanju ina emwe ina 2 mushanju mukaga naro 0 mushanju mukaga munana ina 3 ina 2 Ekaya Crescent Hotel no buri yo mukaye nyine ntwenda okubebaza ntwenda kwenda kubumba John ni kigambo kigufu munonga no hatu han bagenzi banje bano basatu haro ibintu ayitegereza kuri haru honorato ataha ruwanje hati yandiga hoti yajya obawe muri guki honorato yandigaho yangira utumunao haro ibintu bibi. Number 1, we have an extremely lazy civil service, extremely lazy. Aba sentence tulio ntugamba ukeza last financial year. Any serious government Ghana Kenya here uje ulindo barando wasome mbalira yao. President anaja kurugayo na figures na Minister of Finance, Cabinet Secretary of Finance barije bakugire ngo sente umwaka guno tukuriye tingire mirimo yetu. Kuruga cyana mukaga, this has never happened at all in Uganda. Nobody has ever talked about. Actually these figures RDC kuba mubuzo ti kuruga last year ku kahati abantu okuba ntunga muhali nibare kurutinga oku nibare kurutinga ha national level nibare kurutinga amahe na police nibare kurutinga omududishari nibare kurutinga mubuze otomwako guhoire muri kurutingira abantu benga nyobo arakwa answer okazi verify ko kasagerere gitu mutagarika kunyedana icyo cyaho na mukana mubuzi nyora reka kujya cyaho ubwira nabo John tiyo rukubuze buzo mu program. Yes, okay. Wa submission ya enamba ya Matia Kasinda ndina hano ya office na ya mobile nyencha mubuza program yawe yabshere omudiro tsebo million murengire budget tugambira abantu abatundire mirimo umugavumenti emirimo imcreatingire cumulatively over the period of years. How many centers batero mu UDC, how much money, how much jobs did it create? Is batero mu UDB, is batero program eno ya Peter Mujuni idiwa microfinance support center. Mubuze, how many jobs? You can't run a country and you don't know how many jobs you have created in no single country in the world apart from Uganda. Akaruka
ka US oba ko abantu bakampaininga buri umwe nakugira ati we are going to endeavor as much as possible to create this number of jobs per year omuganda kishobora kudiscussing number 2 isonga enyingi zibaliyo nibetorora budget enu omyaka 3 government na president Museveni babe batakatekereze ahakuongezaho umusoro aha fuel amajuta now bongire obabene bagamba bagire ngo hati no musoro gubongire ha kerosene obashirinje dusato gwa parafini ngo nobenda abantu bakozese gas kuri gas omuntu ale amulata tali petrol station yone ifuza gas the entire district omuntu ali madiokolo no bwakwenda gas njetakisa ngo atende ajaruwa 140 kilometers away hati badira ngo angu mukozese gas ngo that is why you are increasing kada mchunguzi Honorato na that's what they say and we agree with them tubatera no mungaro ko bakarasa cyangwa ngo angu yo gwire really tubakuchemanya umupine sabrijo nizi ezikukozesa etara bakatamu parafini o parafini baratine mugaso wachi role ziraba ha borders izi nizigireta kucyo so parafini abakozesa ubutadoba ne timbwaho aho bakoze so timbwaho nimbuzo so gas no mamwe basakorwa no kandi batonda kujikorayo gastero hato nino jiro muntu nguno wenda kulinde byo bahanga kerosene nonda byongeze nuko muntu akwese gas agiye John icamere cyanye no garekemo habiraho threat yo kuchendeza budget ya parliament by 50%. You are take on that government yegumezamo John Museveni nakushikore cyo. No, Parliament is a statutory agency. Budget ya you discussing between all statutory institutions is kwichirizwa as self accounting. Your budget zazo principal wejo na head wejo institution na bagaininga budget ya na head of state. Now nitekereza ngo abagambere ebyo go byabe nafaki abagambire byo bakana bahine byabe basubire aho kuba just briefly none ntekereza ngo ubuzibu bwo bukarega norora we narega butambala akachika kayabe yalumu nikacha yaringo wakuru MP wa butambala gobi numuganda nori numuganda gobi kanya numusoga numuganda narega butambala okay gobi numusiramu nuri numusiramu atakabire PSST hakahabireho rumors ngo naenda kujya butambara kwisimba na muwanga kivumbi now nitekereza ngo ebyo akabugambiro mu kachiko kurigirira umuntu yabe na elembera kachiko nebena but PSST taine capacity yo kudekaringa ngo sente as kujo Minister of Defense nka classified expenditure PSST will comment that this is not your business at all. Thank you. Honorato turion tusihora you are take budget kuchendeza parliament muheru ngenda kugambira abaturikize na those budget cuts sentence budget kandi budget ne yonje twine bintu ebyo gukora Uganda inamabanja mingi almost 50% yona netwarwa amabanja gumarira he 25 trillion kandi ko kuza kushanga tizirarirwe bandi ibine tata barabishyaba bacama kugambira John wagamba waheza amazina aho turi yaho mu studio ndiyo mu mbanda batakukamusho shana nagura petrol toine tini njine nangwa no kutasya buri izoba n'intasi konko mu Uganda gumera ihanga ku implementinga to its last dot omumpa mushoro abo kuba tukiriyo mu money economy mukago yayo correct ya yeye sente akijo akada mchunguzu gurita karye okareba new vision yijo bakugira ngo batekeho is it 5% aharo transaction 6 I think hata cyo kigumira implementation abo kubanya Honorato naye kakade yakanje kisenda yibega nkijo wabo bowazi nkagurita kariya uningente zawe nkazifunya it's very hard kugira ngo tax master office ya mukago ayijan kwate ningamanya abo kuba one mbabaso butazijura baba tazijurire tarima munagira munagurente kantine bwaracamanye twatazi declaring rero kwa tukudeclaringa bitungwa byitu nabwo eco ni nyango Uganda tukine bingi byo gukora okay kandi kikwenda kushaba
no kugira ngo abarabemba planninga okuba ararundana emisoro wahurira omwami mukago yajya ngo ari kuzo muri cyuruhura bakaba batakusya na 0.6%. Bata bahikatu. Ahabu kuba twine yiba ko Appeal percentage, how much do they collect as local revenue? Gadishik. Echikurete echo 1.2 billion. 1.2 billion. Konko twine amanza bine za 3 point something business projects batakwamshoro. Nahabwe echo ninjangu reka twenda we nenter 10 naho musoro nenter 10 John waheza mazima reka hono Wete John na mukago nenter 10 ya 1000 heads of casto takwa musoro konga nando wakaduka ine mubogoya na mahuru mukato John twaheza bayiwe omusoro gukwereza numwingi muno ndugama honoratu sibra weza echari yana tuga omukazi wa mahuru nasafiri mtwari 5 John waheza honoratu hendere nyowe echinkwendera nacho no kugira ngo twetaga a comprehensive study yo kubasa kwiko mu ntentasya nangwa tirisi tukagitrackinga by 50%. Thank you. Echamuheru no kugira ngo nayo budget kubaragume bagishoma reka tugikwate tugihure buri umuntu bakaba msharra shinje bira parafina bhur ko kati no mujomero percentage mugambo rujungu rwingi hati no rajoni yasigaza warara tabazi twara bazi ba chairman abantu bitu bakansara bagitegereza nabagitegereza kandi ngo kujoni yagamba namugambira ngo hati in local revenue we collect 2.5 that is almost 1.2 billion yajangwe jo na allowance ya bakansaras ine kansaraza 32 kandi bo percentage yabo is 20% of the previous corrections. Now kansarazi ecyo kubanza twine councils konka buri umuntu wena kuza aha posti eyashemereye kubaro naba nakorofaying so kansaraza abanje nibakorofaying na budget bene national nibazimanya aha bwenki nibazimanya turebere aha TV zezi hariho kansara akwikirizwa gambo ururimi rubono rwakwenda kandi ine okwikirizwa akashoborwa nabwo muri umururimi rwakugira abakirura mbatesa amarurimi n'umuryo mukanzo n'umurjo nango bine binje base MP woman MP takurumanya kansara naruma John ubwire no gashema woman MP orujungu kamere masanga the president was there na president akagera tabanyankoro orujungu rere ubwire no gashema akagera mutagenda mutarira food is in print president yaso John I am sorry twine chairman umwe wakiruhura mu weta mukago no yinaga discipline I am sorry yo no kurebo nasaba kutegereza da kongera izoba aido kwira I am sorry konka yes ningira ngo riyare ko narebo witu na manyo rurungu kandi ashomere hariho okushoma kura kuri okushoma ashomere kandi no rurungu rwagamba nagamba kandi hariho no kuteraniza kandi tinkwamya ngo president akana refaringa ahariho narebo go witu kandi no konka we namanya abantu bo kuyabatsigire namangu bakabatashomera so kansarazi banje nibamanya rurungu abo kubituntukika no mu rurungu budget zabo nabakansara abakazi nabo mbateza mu rujungu nabo bonka nabatesa umurujungu kongo otakukimanya orukuremwa kwemerera kurugamba nabasa kuruhurira huname konga nabasa kwimuka ayi expressinge omurinyango budget agetegereza endera cyama obwire bwaho yece endera cyama endera cyama ndiyo nimpendera ndako cyara DC ngenda kushaba abanyayuganda bo ngo harwe hururu yo kugema umushisha kare abantu bagende bagemese nyencha kare batarigira ngo government tene kiyakoze RDC niwe neshigamo cyo kuhendera program bare mnonga budget kigumesha bueno budget page washanga ngo ihanga riyo nakazenati ukurenguriya kosa cyo nikiruko basika ekiruho na district okufunza ekakozese kyeija n'ekyeshorozi na family zaitu nazo zino kushitama
buri mwana wakarengu yakoresa ekiri kubasika ekitari kubasika akategereza season now John yaje nguyana tuchalenjinga hati nyonganye nyino mugishaka nkugambye abakozi bantunga mu district tubona bari ya net waza internet notunga iki kishano mangu education inaba health inaba ni mansabala one financial year John waburize ate radio nagarakamo nagarakamo kibuze kidamburize kashima wagira ngo bambuza ngo no challenge ngangu natari kumanya niteka teke umunyamahuri niyo tari kumanya kandi ngihaye na minister of finance wano ndakumanya status y'abakozi abutwine ko mu district za network ananga internet naje kubatunga so hate cyo gwe kukira kiriya neti namuzive nakireba na cyo cyete gisabwa radisi baze kukimbuza bari yabe bishupuru bakaraba ndikimanyise ebibyona ni history wait ebibyona ni history kandi mbaba kwatsere ndumu umbatirize gijonga ndumu so at least with authority ninkushoborera ndu ahitwa arigire ntamanya ahitwa kantamanya nayiturukuza kampere bikeneki Uganda nensi yo mutano rahanga ko inahanga yagihe birungo byone biri kwetengesa neitaka runge na neizagar fresh nempita neshoze ne bwe byona tubini ubwiga bwensi tugizire tubini twagarika twagira government nungi kurgakinana na mukaga yaterezwa kweta enabling factors enguta marwara amashanyarazi all that hati no murimo gwanje niwe kumuntu thank you kugira iki wakora buri izoba ukagira iki watasya dere kikakuretera ni kugira ka sentanshaho ni wako wayendoka kehitya omukukehitya government katunga umushoro tukarga no mabanja agoguzana no munsi zindi na kutege mikone mpa umushoro eza abajungu ukashanga twaho umushoro tuturubanda abara mnonga yes abakutureba n'abaturire mutsasire line yitu twakiriraho messages ya beno mu buremezi so we couldn't pick your feedback konka ina bamba tureba nka Apple mabati ntukureba eka ya hotel ntenda kwebaza abo kuturebera kireki nabaye no bohereza burunge restaurant ya mani bohereza bono bwa hotel bwo hura eka ya kuri Cent Hotel hari kamukuzo boroho mboneza yo ahabwe mukoro yawe ahabwo buraro ahabwo byo kunywa ahabwa live band ahabwa buri kimwe rero ushemererwe nabo bashangwa kamukuzo batera isimu ya 0 mushanju ina emwe ina ibiro mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibiro munana ndenda kwebaza abagenyi bitu bekireki aradisi wantungamo kada mucunguzi jo fure bare kutayira ndenda kwebaza plida omukoro honorato muhanguzo bare kutayira wabare turi nawe John okutayira wabare omukuru chairman mukago okutayira ndenda kwebaza technical team yitu ndenda kwebaza Kanyama program ije kugitera radio 5 n'abandi boys wa Mongolia tugarike turando wakatanisa biteri kwija munare kurungi